maaliif ni gartan ana azraanu disne silki khase be khaim urbaad bdawlin bi man hello allo abo mali na jolar kuna kan sulfati sa baqiya akalil me qalo keba ay ga sai mali wo kana ka qalo yut qatu abo na jolar kuma ko sa baqiya ana hakati tiaran tara wallahi wallahi na fi ay ga sani be tami aka khalluna qisan wal basiga dunya tan dugafiyan sinjabu guutuma guututti baqaati baqa abikasani gaawannaan dhab di akka xiyyaara achumatti isin dhufaa yeroo fe'a homaa akkasiiti waa hundaafuu itti yaadiniin siin jee eegaa saahiba qiyyoo soo beeytuu barate beekaatiiti aboo harka bitaa natti hin ta'in eegaa harka bitaatiif dhiqee namarraa hin baasne turiidha aboo kiyya akka namoota ballama kabajuu tokkotti sanuu akka illee namatti si barbaadan san harkan jetta ballama kabajuun beektu kiraafuu madagee ammaan sana haara keessatti duraanuu akka alaadaa taate sun beekan akka alaadaa taate sun beekan takkan duniin qabaate akka harmaa dhahaa jecha duniin qabaate أنا كذي جاي أبي بيجي إنسان بيجي أبغى ما أنا أشوف برا كذي كذي تواتي Ana miskinti tenis fana hotu ya fajaja damate dama sonyate ifwalate de chitam to owa le fot batem ta kulla furra yafte huchu dike sabute sinkichu ifinga tu ya bala ma sibe sidra awa ituwa aage ni khabar akare enko kubar duraan dhufee beekaa nama nagaya seera bar disii dhufu afaan isaa bishaan lagaa jennaan ustaa bishaan lagaa kanaafuu meedisitti irra bilbilu malee laal bisii bar itti haasawame awoo kootu gaa maalii way baka anu ma video ko takkitu masan tak rabbi bicha takka video ko oh god oh man nama bishaan lagaa aboo baga dhufti maali irra isaa baati aboo duumee gadi na sidi gaaboo akkaam magaalaa kana keessa saayiba tuya jechi kana aboo an isii harkadhee boodarra yoon biyoo maata kanatti fakkaatu saayiba baasii boosaa boodaan hallayyaa درب دلقاتي دمي هلا يا مان اللي سلي بره ساليو تنا فيسبوك ربادي
feesbuukni guutuun oromoo ibsa maalifu mootummaan dhufaan dabraan saba oromoo bichaarra maaliif qosaa kaayata Saayiba khiyana dhageenye. Siyaasatti hannaqina. Siyaasa hanga. dhiisi angaruu ministeera takkichaan jiru kana fakkaata abbata Qabi nana. na dhageessiif hinima harmee oromiyaan durummaa qabdi jechuu dhageenyaan akka ijjitu isaan irraa oromoo yaafatanii guyyee duudhaaf deeman nama dhugaan kana malee jiru Minto wanti kana. Minto. Armee Oromiyaa nuti dhumneetu muka. saanumaan singi Ana itti barbaadu. albuudonni situ koo kuufatti gahee raafa maaliif nu jibba yoo nu hojii jiraatan malee inuma nyaa akkam taate amma Amma qilleensi sirriitti eegee. ulfii addunyaa tana harka kiyya jirtii malee hin jettu itumattu haarraa takka faadhaan siin jaa Makiinaan achi deemti. abra jettii ammas na dhageessisu nama Ayi. Farsho huwa tambo nanana farsho huwa tambo nanana tambo tutti ana miskinti tenis fana hotu ya fajaja dama sonyate ifwalate de chitamto owa le fotbatem ta kulla firra yafte huchu dike sabute sinkichu ifingartu ya bichu sabo akamtana jo lembute walfana harka fiti namni haleya kamisena ada tenya difne ada ormachena farshon tenya meti yogalalesena tambo huwa farshon Khayliana. Yan. awo ati duraanis gaafa mana jiru qabeenya jala arroho maaltu kamila na jala adamba na asuma naa kaa'e awo naa kan maaliin hin deemu Abo khay khadbi. na dhageessifi nama duraanuu mana fidee qabeenya jalaa fuudha har'a maali wanni na jalaa Maal baal. awo sufaataan irraa dhiisi gaanii beekaa lafa naa kaa'e gaa maaliin hin deemu awo miila kiyya lafa kaa'e kaa maaliif fuudhin har'aan kanarra hin Farsho huwa tambo nanana farsho huwa tambo